ni akuragwo na muthuri wa kigoti wa kihonia nguraro thutha wa gutemangwo na banga Meru. Akenya kuria mahimbiria thiomi ciao ya ururu na uthaka wacio ukoretwo ukihukio ni gucenjia kwa mahinda. Uria wari afitha murugamiriri wa EACC Halake Wako ni alikite mbitikaini ya kuhorania gituro kia ugavana mwena wa Isiolo. Hothe uriga kunyita ugeni thini wa mohoro maitu ma Inooro Miaraho ya umuthi. Ritwa riakwa ni Njoroge wa Githinji. Atongoria a ngwataniro ya Kenya Kwanza ni morite thirikari igathike mitaratara ya naihenya ya kuhoroheria a Kenya thogora wa muturire. Matongoria munini wa President Daktari William Ruto na atongoria a ciama cia ANC na Ford Kenya. Atongoria ngwataniro no maugite ati gitangiko kiria a Kenya maragerera kingingethanirwo na kio wona utongoria mweru utaukirwo ni njira cia kwarahura utonga wa bururi wa rika wathanini. That Kenya shillings 50 billion credit can be set aside for a credit scheme for the micro, small and medium enterprises. Official government statistics, that is the Kenya National Statistics Bureau survey of 2016, shows that the bottom economy businesses directly employ 14.9 million people. That is about 15 million people, or 80% of Kenyans who are working. The main sources of capital for financing these enterprises are 80% from family sources, 4.2% from family friend loans, 5.6% from banks, and of course a small figure of 1.4% from chamas, their local cooperatives. And the government provides literally only 0.01% of these funds. Under the bottom-up economic model propagated by Kenya Kwanza, we support our members' proposal for the provision of Kenya shillings 50 billion, and this has been put by our members in Parliament. Muthikafu wa kanitha wa AIPC Diocese ya Thika Jomo Muita erite thirikari ati ikari ya Kenya ria kwambatira gwa thogora wa muturire rina kihoto. Akari thutha wa kuruguria hekaru ya kanitha wa Karinga, Muita augite ati Kenya makoretwo makigerera mahinda maritu kuma riria murimu wa COVID-19 watithukire guku bururi-ini. Aikari a Thika no macakaite kuongerereka kwa indo na iria mahuthagira o muthenya undu umwe na irio na riri aingi matari na mawira na marega ati miturire yao ni thingithitio na njira nene. No ngiurie thirikari itu nene na gitio kinene irore muno muikarira wa andu aitu nikirore horo wigi maguta onerore ngarama ya indo ici tuhuthagira mutu cukari na makiria mogo ningirore horo wigi githomo ati ciana citu itigaturike ni ciaremerwo ni guthie cukuru kana guthoma ni undu uria ngarama ithire na iguru. Tungenda fertilizer ithie thi na murimi wa kawaida acoka indo thi ni tondu ri mutu wa githii iguru ri ona githomo ni tukuremwo ni kuriha. Atongoria a kiama kia DAPK matongoretio ni Minister wa Ugitiri wa Mihaka Eugene Wamalwa nimeranirie ati nimegutigirira ati gitaru ithuriro ria bururi ni kiarika thiini wa ngwataniro ya Azimio la Umoja. Atongoria marahungura matura matiganite ma kaunti ya Trans Nzoia makiendia mito ya Raila Odinga. Uhoro tukaheo ni mwandiki wa mohoro gwitu wa Weru wa Nyambura. Makiambika kambi ya kwendia mito ya mutongoria wa ngwataniro ya Azimio la Umoja Raila Odinga kaunti ya Trans Nzoia. Atongoria kiama kia DAP Kenya maugite ati uhotani wa Odinga noguo ungiathiriria utongoria wa thirikari gitaru-ini kia irathiro ria bururi. Kuna vijana labda hawajajua historia vile kutoka kwa vinywa vya manabii wetu. Elijah Masinde alisema siku moja uongozi wa nchi hii utakuja kwa nyumba ya Mlembe na uongozi huo utapitia ziwa Victoria. Saa hii sisi ni vijana
Jamhuri ya Kenya. Na mimi nimesema kuanzia mwezi wa 9 viongozi nyuma, wananchi mbele. Tumeelewana. Atongoria ya no mathiete na mbere na kunyururia thama ya Moses Wetangula na Musalia Mudavadi mwahu-ini wa munini wa President Ndagitari William Ruto makinyitirira ati ndiracenjia murugamo wa gitaru giki. Moses Masika Wetangula, Musalia Mudavadi wakasimama na Raila. Raila alipata ama kupata?